अहल्या एकदा जडिला महामुनि गौतम महर्षि तपस्या निमंत्रण नहीं जाइछन्ति अहल्या पिण्ड रूपेण तथापि उपाय अछि सूर्यदेव तथापि उपाय अछि उपाय प्रकाश करନ୍ତୁ देवेन्द्र उपाय प्रकाश करନ୍ତୁ तुमे प्राण होई बसिब अहल्या पिण्डरे मो रमण करिबि ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ବସିଲେ ତୁମେ ରମଣ କରିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତୁମେ ରମଣ କରିବ ଏଇ ଦେଖ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ବସୁଛି ଅହଲ୍ୟା ପିଣ୍ଡ